Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jaa bi kitabin kasyamsi wa duhaha wa bi sunnatin kal qamari idza talaha. Man sara fi dhaw'ihi ma sara fi dhaw'in nahari idza jallaha wa man a'rada an dhaw'ihi ma 'asha fi dhulmatil layli idza yaghshaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Khairu nabiyyin arsalahu Allahu 'alal 'alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Salawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Delu tukbal TV pagsyukuri insyaallah ta'ala tiya kita bi makapagtipon-tipon si kwap-kwap itu yun ko kebiaksahan tinbi duman tanda ini rut ini sumagawa tanda nuntut ilmu eka pagtipon-tipunan ko itu di dalam dunia niya may magtipon-tipon si court basketball, niya isa magtipon-tipon si may batha, niya isa magtipon-tipon si may red sun, niya isa magtipon-tipon antag-antag na pagtipon-tipunan basta banis sumagawa bang payaman no bang ine kinabayaan Allah Ta'ala yun ay pagtipon-tipunan yung turat awalak dunya dok binantunin dok janan pemiturunan ni asein dok janan pamantuhan malaikat kita sa hatarat ni kuituloy yun ay pagtipon-tipunan tayo naruman ay maana nila hukum kung pagtipon-tipunan sinduwe lewe siya magdusi dumay duman maananin bang siukatan ni ito pain ko ha pagi Allah magpainin us ito magdusin kumain mungkin dusin magdusin mo makalanggal yen ni panaggahan bukin ni pardusihan sabang garu isang na garu isang siya tinagga tawakan garu tinagga sinduehin miyaan tipun-tipun basta talahad jamban pamagisan Allah Ta'ala pagi bisa nagkita magpetek kapetipun si may petipun-tipunan sa atin karuenin pagsukurantin kung ito suhat din wa guru temiyaan sung topic na bulan Ramadan. Na bulan Ramadanin, kung ito pinaingalay na lawa, suwi saut-sautan. Kaya man be, kung ituli ang likol sa wahi, estisihin, duwe ilo. Kaya man kami mga tuhan ini. Nawag ni kamparuko. Na duwe ilo, uwinin. Napangupama niya, tawagan mo importante, ubus. Ga, kayo nawag, waktu miyaan. Miyaan mungkin kinawag bang si pagbayad ni lagi ko may akuli sino igi gani tanto miyaan tinaan nasa kalugian hadya man amalan mangge sa utsautan te kalabari nasa irupuas bang may gumahin lawa agin sampay minggita sa atin duk kita eka make diskuhi bang lahingin miyaan lawa agin-agin sampai biluluk bukti lambung aturu biluluk bukti lambung masih kami agin-agin biluluk bukti lambung sungget te tawakan sorok te supaya kate kopras te kate kopate PGW di sungten laba na song laba bulan Ramadan song laba paghinangin na miyaan hangkan na itu inadjas we kingin iyan miyaan class 10 pinaek eksaan kita murah supaya kita pag-ibadat tengah ni asas-asas miyaan bisan ini. Sarong nagtuntut ilmuin hap do isang nasyo pag panas arakala pagtek ka kita amban miyaan madrasa hogbay ga niya mukay-mukay ti bisan ko ahat nagi kita te istindi te ini ibadat ini sinduwe naman ini inadjas
Yene way malikin. Abang mag-Ramadan matuuhin, alhamdulillah. Iyo Makkahin, iyo Madinahin. Gereb man period miyaan inubas atau akan miyaan bang kay kasinen jinet bang mga trabahunen lupan isang tuo. Nagibadat pili. Nang upamanin mag-Ramadan silhatin kami tu atau akan kami akutu mula-mula insyaallah ko miyaan mag-Ramadan lai. Na basta importantin bisan kewantag magtaat to Allah Ta'ala. Na may umat Islam ko na pinainin, siyempre kita naut-naut. Kaya man, kita itu, kaya kita tegkertu at ako. Miyaan, kay Hasan al-Basri pe, iya po bisyara binisyara ni miyaan pe ni, Yabna Adam, innama anta ayyamun, idha dhahaba yawmuk, dhahaba ba'du. O kyo Apo Adam, kau iyan elew kyo. Salam. Kau iyan elew kyo. Kaba pesedep elewin kehilangan dan dabahagi ang banbaran mo. Yene elew pesedep kaba kuhap payamante bang ne peledang atau akan bang ne miaan yene peledbes luman elew mepe sedep kau. Aku mepe sedepi. Kaba elew itu kekulangan kita. Sigi-sigi. Nangkan dan buang ban me. Kaya nanti bang me tek kauras panganakan ten happy birthday pinai. Kaya kan pe kita pergi ketambahan umur ten enggak balam tu kekulangan hati. Duman megsisaw umur nun pataha miaan hangkan veteran me ke kue ketambahan. Kekulangan duman kita itu sige patambah. Sige kita itu pakulang. Subayan anak jabat akal te, may pikiran te, nakatambahan na pinain umur. Pandak na duman kita itu, pesyong pabahi, pesyong kita pabata. Korekip miyaan jindwehin, kalo rumabahiin. Sabang kita itu asal pabata, kita itu sige-sige. Wang may, pesyong te akal ten, ahat-ahat, amban ini, kuit te pikir kebyak santai. Menjadi umat Islam ang pinili ko kita mag-ibadat kita mula-mula ginhawa ba. Lagi ko ito kasasap na naman. Subhanallah. Agamatin binuno, duman bono. Sundalo duman bono, kanyun duman bono inarot ini sa binuno. Lukemon. Ini gazwatul fikri, ini pagaan pikiran binuno kerendehanten, binuno miyaan kamakanakanten, binuno pangadatanten. Binono ini mian addatin amwat muslim alenten cuma gua laku-lakutin laku-laku Kristen. Na yan me labi ambad pemono kita we kuntarate. PGG kita tewa kinanyun nung karo kita. Gero kita tewa minisayar nung karo kita. Gero kita tewa minarsyal lo. Yuk pe kita yut kowe itu nengge. Ini binono. Binono pangadatan tin. Ambat alenten muslim cuma gua kawa-kawa elo ahad si galera dan melamitan magsepu, magpusta. Sa muslimi. Ambat alen ng muslim, bangsanin tausu, bangsanin iyakan, sumagawa. Siyang tagparadahan si Bire, iniyakan ang pamikinunumanin. Na muslim, sa pangandatan Kristen. Naganta sa yute, ga kita kinanyun, sumagawa, binunok kita mula pangandatan. Kung itulay, mukadimah dyan sa niya, tapik ko insyaallah ta'ala, si kwak-kwak ito. Kemon medetoa, kemon master, kemon guru, kemon magPPSM, magbubulansang, kemon magdadawa, tartanto inin, iyan sisiya. Medetoa, mula-mula, magteto si madrasa, magteto si iskulan, magteto sa inin ko kami ito, magnanasihat, kemon si suko, may seman chawe. Subay indanante, magpa-SL PNS7, asal subay wajib. Si kita bikin. Si agama ta subay pa-7, hibang niya, asong kalangatan tek kasi iya. Pinayin lahat, ikaw niya. Way sab, bang palabi, magmotor, ahim ubos, miyaan, gati seb ni istanin, pinadangkat, bigkulayokan kitikim, istano, patagyahon. Way, ina sabab nili.
Tinalaw kita bi, koheb ba amiyaan sa papistan ni miyaan, may kemula iye, na ko ito hala manamal pag doktoran. Gayruang para di doktor doon dyan, sumabuwa bang diretso kayo pinutos sinakatilapan, binetad dalam dinding hari diin kita. Naway peges te ahin, istano petinggeho, mananin gay kita mabaya, tegi kalaatan amian, gay kita mabaya, niyan makadagpak kalaatan aamian. Nasa problematin bang agama. Naraka na pagbisarahin, pong tinaitin. Banggi pahari ang ban, yen kikahinang niyan. Tawiya sawan ko kita hadya maya may sumagtanod. Dewi sa pageste. Tekitete na atin magsiyabu, ga kita bakas magis. Tekitete na atin magganda riba, ga kita bakas magis. Tekitete na atin miyaan gamig turun, gamig hijab, ga kita bakas magis. Tekitete na atin nag-inuman, ga kita bakas magis. Tekitete na atin mangga syara Allah Ta'ala siyarong kuhap, ga kita bakas magis. Bang pages no ahin pagay dumangkat istanen ko ihibba pagay laat may petek kay siya. Wala pages no yun dambuak kong tinaitan ng pages. Namananin. Okay ro ahin dalam narka. Okay ro ahin dalam narka ubus mian gay kita ke okayan bang ahin dan ba. O itu ke doktoran do katambalan me. Amoxicillin do katambalan me. Betadine do ubus itu gana tambahan ni banggay kita magpesip pinesip si Adam. Okay mo siya ili. Di okay. Saan ka okay ni? Hinati bang sanglaw ang bandata willing pagtuyuan ti bang sa inggit. Inunod. Atawakan manggit kulit-kulit tinulabok duk may manta ang bandiawa pagi ko iya nagmula si may pagkaradyan na. Uy itu pagtaabot. Sa ito kahalan ng buwak. Boy-boy ito atawakan girl-girl ito. Nga bakas pagis. Nasubay ruka kalten bi asal tura tabulak dunya inin. Subay kita magpagis pinagas tuk magdaat dinaap si kemon makahapid. Pagki kita balduse ako ko itulay. Numan ko isaw katan ni misara-misara si deloan do perfect niko. Pagki ko itu aahin binebegannen ko na wala sumahat kun hadis mind your own business. Hadis baya-baya people do not control. Hadis gani apakialam. Dumaninin hadis. Bang si kita bi miyaan nga to piniinan. Uy may binebeganten mind your own business. Binebeganten baya-baya people do not control. Di kita kung may ahi na po bisira ini. Binebeganten gana pakialam no baya-baya ko. Butek ka ayatin AEN ayat mitikah wadak kir nagpesip pinisip. Nasya ko ito tininggalan wadak kir pagpesip pinisipin. Binabaganin yan hadis may milikanto. Na may umat Islam da. Ako ni pininilay ako ang pitek kasala ako. Luman kita itu malaikat petekam-tekam tu rata ulak dunyo perfect ni kita kemo. Atau awet tumuon ni kemo hinante. Tumuon kita si bedabayo, salah si dabayo. Koro may ilmu, kitawahan te kemo parkalain. Magpepes si bahan ng tegilan na may alumin, magpepes si hadja, pagtaabot, pebunot mo. Ngayon tao bang sa inyo bentuk, pebunuti. Pagkaga biyaksa, bukod isa bang kupama kung kita iyakan pinaglamot na magpesirok magbunuti. Sabang may kibiyaksahan ng Messi pebunut no, demikian. Kibiyaksahan ng munok pepesirok, demikian. Kung may apuri kibiyaksahan kung kitawahan kung ngadji may nagnasihat sa inin. Sumagawa, may bangko iyan upama may peterebehubi siddi may pepesibi. Mag-camping kita biyatawakan si may outing sa ili, ubus ako pinapesibin, mati kita bikibumusan, kaya pagigay ko makasabot. Gay kakitawan na mesihil. Namanan kaya mong kita bito, dok kinetewhan ni, tao to si dabayo, gay ka tao si dabayo. Kung ako ang manding kay paklay, tumuon kayo si dabayo, sahala kayo si dabayo. Na may umat Islam, may anjubay inin, esad tabihang kan paniya pagpesip pinisibi. Na sumagawa niya David ni
niya besubay kubut aturan duman kita ni hadjam esib gak bidda niya tubuhan ku kaam kemon kita bimetutur kemon ne mapakali di Facebook ko itulay dari lime bayu indaran dajjal lime bayu ini insyaallah taala inin aturan me pagpesebin si miaan metetoa kainaan master guru pagpeseb kaya mo nasusuko ba yung meseb unggul dan buwa may pong tinai kalasahan al-qudwatu qabla da'wa ye besuwe keu sintuan dehelu mengkin keu ngabi-ngabi pagi sairi adat aku ituhin pinain tekeswa nun kutu sileme sewe nun bangkawe sileme nun gak tekite nun gak tereksuk nun hadis ini hadis iakan nagana tayo nante bangkawe sebunia salat sairi atau akan kita ne pinuhutan mamanggain iye ne memesebin magtuwi ka binisarahan sa akin. Napapatek ka tumuon bisara ini, mapatek ka isang ga. Sa inyo bentuk ketumuon nin, napangasal tao isab, diki do sara nin uus sara memesebin kung may mahipuno, manggate kita nin. Napapatek ka isab sala, yene pinasebanin asal bahi manamal sala nin sa pamayam nin, koro kutu-kutu. Nay, binisara nin pa hindi. Takitenun kutu sila mesewe nun bangkalo si remenon ga takitenun ini kau kawewin hati sila menin sa pagay pamayaman na natya ko kutu-kutu kawewin naman jari may umat Islam hangkan numul dan buwa al-qudwatu qabla da'wa kini sintuan ke dehil mungkin ke mesej pagay duman na hadja pagdawahin bisara yene bangkeo tapangandel pagdakwah niya. Bangkeo magdagang mampalam buno anis atau akan to keo yen si pagdagang niyan dakwah niya. Upama na meri si kau Bisaya grabe pinansyahan tapangandelan sampai kuman-kuman bakas kukukabig patampani bakas ano kabig panito bang Berlino. Nasa sa inggit pengindel di kita sa inggit pangandawat yang berlebihan sa ini. Bang kita magdagang buahan atau akan mampalang piniriyawa magadugin piniriyatain. Iyan matahak-tahakin. May kasilaw sa pain, may binaningnin. Uwe miyan tahak nin ubus. May kikokos siyo sa memelihin bang dilim sugub atau akan dilim tembusa. May miyaan behegi telo sa ili. Peg taabot ni si diawain peg miyaan pesya sa ili atau akan peg kinam keukidjan ni miyaan mamanganin bupain ganda ni si Bisaraw tahak mampalantin tahak dagantin nasa dekatan akante kewalamaan muslimin muslimin tapangander sa inggit tapangander di ilo rukumeli siya akan mampalang usakaran ni rukwe mamis ko ini keolisen nanti tayo nanti hangkan siyempre kita sintuan dahil mengkin kita miyaan may natato toto da ka magputing sumabuwa pagtaabot na bisitane dinagsini pipo si toto sini ito siya pinan akahanong toto gato ang maan toan mo gimig puting anak mo ubos tikite na si keuhin putih. Tara kaya wala ibangway. Si pesongan nakanakin nulit putingan duman siya ipemeno. Ini ka pagi ilekat na talaga uno. Mas duman niya hadya kung tinai tingi te pakari aahin. Bangba kasto bisara kuinin tawahan bisa pakari bisa paalo mata. Duk betumuun duman ni hadja pangadyahin tingi pangadyahin mata hangkan na bang may mag-ano sa ining niya may bang may mataw may misara-misaralu yene may inatingin effective speaker bang may iniskulan ba yung bang sa ingay pagbisarahin
bang aksyon subay sa itu pinaing subay sa itu bang peryawa subay siya aksyon tin bang peryawa subay siya aksyon pagyaduman na dya inipatin taingahin inipatin sampai mataahin pagyahin bangahin misar si dehloanen kue yes inistorihan we bau-bau masih ru kinado hangkan na kailangan magpateka siguro may magkangkangan ano hilo kay pwede na may bau-bau mga harap yehin at awakan may bunot pinisembekan yun may may mong may masa diata pe inday ko ba may ato may nulig diata ko na kita kaya mong kita diata bisa napagke miyaan sa iri duman ahin may tinalog si bau-bau at awakan lumain super nabalikan ko hangkan Puyen kulilai, duman ahin pakanin na hadya si tingin duman ganti na hadya si tingin, si mata hangkan niya kaulus syair, magkulang maglami darang ito suha. Pwede masya tawusu yawman bikhtiyalin, faqallada masyiyatahu banuhu, faqal ala ma takhtaluna qalu, laqad bada'ta fanahnu muqalliduhu. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على مما كان عوده أبوه dan buah elelew lumengan me kaanakan tulehungin ngelingga memeg tigas-tigas bang miaan kue itu lenganan Robin pinabuat daakan sa ili umus asal penuh me si iya nilanin bang lumengan sa ili nah taispia we metet to atulahungin sa ili me kaanakan bang lumengan ngelingga abuhan pandakti iya miaan nggak ada sebenarnya ya kan dirembuak magdakag magdakag naman jari may umat Islam yan tindile we metetto atulak mo yan tindile we metetto atulak mo yan we tulak mo yan me kaanakan qala ala ma takhtalun uy, kamu pengen bang kamu lumengan ngelingga abuhan magdakag-dakag pengen anak ni lakad bada'ta fanahnu muqalliduhu naman kau ito amma nagna kami itu matuk-matuk kadya amman kau itu amma nagna sa kami itu matuk-matuk kadya na pain point bisyarali wayan sya'unashi'ul fityani fina ala mimma kana awwadahu abu nulig makanakin tusikite delem lahat ine yene tekitene si metetto ahin ine kebercahan yene pemintur amma naman jadi memang Islam na kita ulali magkatek kagaan ta siya yun niya muting kyo di alam rumah atau akan muting kyo di alam rumah atau akan ngakal kau si kekahan dembak kau mana gak ta siya yun ni ahati mata ngaji petelibut gak ta siya yun ni ahati mata ngelekat ini sila kulaku numiaan ambat kini katali kompol milu kami bagi kami te kompol saya lipat bicara al-qudwatu qabla ad-da'wah yene suwe kau dehelo sintuan mungkin kau Nasi may master demikian sa ili. Naman jari may umat Islam subay sa ili yene umbul dem buwa besar. Kome pensi Umar ud'u ila Allah wa antum salitu. Magdakwa campaign ni sila Allah Ta'ala, si agam Allah Ta'ala. Wa antum samitun. Peniya campaign ni miyaan samit. Yene be gene misara si pagdakwa biya. Na penme yene sahabatin si Umar wa kaifa dhalika ya amiral mu'minin nasa inyo pagdakwa kami bang gini kami misara o amiral mu'minin pedementem ni kami hadja gini misara gini kebutan pwede bi akhlaqik dug pangadatan dakwa kam dug pangadatan
Hangkan na niya adam buwa, may kulang maglabi story ini si West, si Garbe, iyan si may Europe, atau kan si Canada, Waalaikumsalam. Atau kan si may, Waalaikumsalam. Atau kan si may, iyan ni Amerika, miyaan, iyan ni, kagi Garb, West, bang si Syara Islam, bang Pinay makakali kam West, bang si Kite Westin, iyan ni Europe pe, atau kan Amerika pagay sa Japan elewin. Sumakuha bang si Syara Islam, West, lamod sampai Japan. Namu Japanin bila itagna pa sila kan elewin. Bang si lingkungan dunia, ini ko ay si Tengalo. Ini tigil geografia, Equator. Awe. Na taamot na sa lingkungan ni. Na pinanway inalinan West, busis Japanin. Alay pa sila kan elewin. Gai. Sabab binisa West sinan sinin Garb, sabab kulak kulit. Nadembuwa Muslim miyaan meke tunang dembuwa Christian. Meke tunang dembuwa Christian. Nasampay magkabaya miyaan. Inin kisa duman pa ni mana ni liko ni pinengkatuan mursid miyan may jinari. Na dinawahan we iyan miyaan ano ni miyaan. Dinawahan we lela miyaan din din. Pinapasik ni kami Islam. Pinaurungan ng kuwendeng bulan, istadihan ko raho Islamin bangsa ini. Lalu na nagkulikid, kinusisik na kemon niyenek, miyaan, agen-agen, may book, atawakan na kitab, nagtabot ng bulan, tiniliw na may ano. Sa ingi pain na mag-Muslim na kemo. Awe pain na mag-Muslim na ko, sumagawa gani kumabaya si Kaut. Mag-Muslim na ko pain na, sumagawa gani ko kabayaan ko. Na pain na buka hapag story tatag na. Pain na pagsakay istadyan ko Islamin, pagpayang ko gani, adat Islam si Kaut, bisan ko akala. Nabayaman may kuha ito, gagkatan kita magpay. Islamin hinara mo na magkurakotin, sumagawa bayan kayo. Banis corruption. Pinemohan ang ban Presidente Obama, ang ban Duterte, dumahadya na ang ban raiyat. Pagtaawad si Senator, kailangan, bang si Umabe, ang ban may Senate, pagtaawad si Congress, kailangan, pagtaawad si Governor, kailangan. Si Vice kasi kailangan, gold member kailangan, pagtaabot si Mayor kailangan, amban Vice kailangan, Councilor kailangan, barangay kapitan kailangan. Pagtek kasi madjana, salam doa Duterte po si Kao. Sin, pinawamban Malacanangin, salam doa, pagtek kahin. Nai, koy pinan may mustahan, koy na pinan may example niya. Asan na, dapat kaya tikipetin. Teno bike, nang kaya sapatos, miyaan, salong-salong, pagtabot, kuhap-kuhap, inosar ni pag-abbo. Pimorma ni, si, ibang patik ka. Duman be, nang kaya, ngagiw. Kaya bang nangkiw patapok, nasa bang miyaan sa ili puas, agus pinakita-kitahan ko, nga. Kaya bang nangkiw kikitauhan bang sila, nasa bang asal public tete, kita mo nga kiw ka rin. No, pinay Islamin, miyaan hinarap may kurakotin. Nasa, may kontradik to pangandatante. Talamban al-pudwa to kagad daw Pinay Islamin, inipatway na akalin. Gidinagi kita magpagkakakal sa ilaw agin may pelebe-lebe niya ang bangga pengandaag presidente te ko ito egen ka pa ilaw magtatamba nagringan diya lang lamitahin mo ka isap niya iring magkakakal magparang mo bang sine bangsate Muslim na siya ingit rin inipat o akalin us pagpayang mo may sindu agama hipuserin bangsate ataw kan may kontradik. Pinayin. Siya ni, magpain mo akalin inipat, ubos siya yung trabaho din.
na umat Islam, ahin, maya mamban mata. Dumanan dyan pa kaliang bantingi. Mayam doon biurok mata ni. Hangkan coba kita simtuan dahil, mungkin kita misal. Na bang patahati ini baris mana malik sampur. Allahi baris mana malik sampur. Sapit kita si Rasulullah. Si Rasulullah payaman be, tekilala ka kay Nabi kapag amanatan dukta pangandelan, bupay ka kay Nabi. Mag-ipat kambing dari Makkah bahanin. Uus pagtabot magnabi ni, pwede ba ka makakahan ko akala na yun agama Islam ini. Pwede kahagad kay kamsi ako. Na pwede may musyrik Makkahin may oras manggi magparat sa'yo oras. Bungi majarrab na alayka kadiban ka ako bakas magputing bisan may tete-tekiran mo meron. Allahu Akbar. Endem puktelun tahun dem dunya. Ga bakas magputing bisan may tete. Ako bago 26 tahun ko to dalam dunya po ito ni mimpiyan ko. Aba isab. Niya na kaya andaro na ito mong ganaan. Kung ang kinipili. Saya puting impian. Itu pinain mo. Bang pinain. Itu may kulangin. Nala magputing. Napige. Men kinisab. Kaya ng puting bang ampat niya andaahin. Ampat nus kay kulangan. Pinapagiging naman jari pinilimit. Nasa bang dembuwa peus pina na ito may kulangin anda. Namananin kulang tetero. Duman mana ni rewega niya. Nasa bang pagtilew. Asal lah itu niya bisan bakas. Angkan itu sa itu pinay. May puting yan kata sa yute. Na tabi sa amin asal ko ito kang naman putingan. Pepita na benter-benter te. Nani kita na may lampik-lampik ini. Nasa inin kasi ben na lang. Narasulan ga bakto si sa ini. Napagtawat para ta langit megni araj. Kung si bulan Rajab ini, natikkan ang bandata langit, nga ka na si Quraish Makkahin. Bakas ko pa yun ang ban Masjid al-Aqsa, ang ban Palestine, tepi ko para ta langit, sampai pinaparuto siya ako siyang bayangin. Dan sangin do, tekkan ni kubalik. Napain may Quraish Makkahin asalta na pesobra, kegong ng buwang. Ito. Saya ingin, tepi hak Masjid al-Aqsa, tepi para ta langit. Pagtek kabalik si pabakan ni, panas pe pabakanin amban bakas pedungan. Na menjadi umat Islam, benera kita berumah. Dapat kagay muting we mangga magparatsayahin. Bisan magparatsayahin siyang pe bulikid balik. Siyang magduero na pinanda kita birahu. Anu tabi Abu Bakar. Tilaw tabi Abu Bakar. Pain may sahabatin na piki din. Napisya po Abu Bakar. Pisya po Abu Bakar. Lao Abu Bakar. Tekireno kebang ini pinay Muhammad lay. Tapi ko ihang Palestine aban Makkah talani. Tapi para talangit dan jangin. Usga pibisan pabakanin hagut puas amban pedogaan. Pina Abu Bakar. Muhammad magpainin sa iri. Pen mesaratin awe. Pen bang Muhammad magpainin to o binisaranin. Muhammad yan ga kas magputing tinggiran mo. Amman binais ka Abu Bakar, puwente na lai. Turulun bi, ni puwente sari. Bisan kaniyaan nen agen bisaranin gini kakan akal. Amman tinurul. Amman adat Rasulullah. Pun ni kinahagan. Adat ni umat Islam. Nasaan po ito? Sa inyo pangahagad kita wa Islamin, ipat na nyawahin. Sino may mepete dalam Siriyahin? Bashar wa Asad. Sino wal memete, si Me'lan Sabela, si Me'lan Lamitan, memepele-pele niya. Baksa tiga. Sino mawasan magbono po ito dalam basilan agin elo takalit na magbono magputuk kilo. Iyakan. Sa inyo pagkahagad silwe agama wa Islamin, ipat na nyawahin. Bang tekitere pangaddatanten mismo may kulang maglabi gene taat ko rin nin yene magparatsaya dalam lahat bak tulog kilala biruinin pag sini
Kau siap nama bang tak kita lain. Siapa yang nabi syarani? Mag Muslim. Bang hadja base ku Islamin amban lebih laku Muslim ku itu. Dia putin magpercaya. Hapsukun pergi magbas saya pagbayarnya magkontradik ng Bible ubus dalam Quran kan ya kontradik na ipasyakan na si Islam. Bang bakas payaman ku penes pangagdatan Muslim ku itu kan iku masih. Sebab may laku. Napihun dalam tahu. May nakang bahao pe ini ngilong-ngilong tabid-tabirin. Magbuhay-buhay na yan, bahao pe. Gay ka bahao bisarano. Abang pagkakano na melihin gawan lapong ne. Uus penno bahao, tinenteman nen bahao. Saya ke pagkaangat do kita tepengin delan mo kita kay pangat salo kita kay putina. Balikan ko. Number 1, SB7 bisurut PPSF al-qudwatu qabla ad-da'wah. Yen suwi kita sintuan dehelo. Mungkin mesej. Ko Rasulullah. Nasi memetet to alam ikiya. Bisan kewian dia magpay. Dari kam toto may puting basta tekitere ko ye putingan. Nasa bisan beda putingan. Sa bisan kan egen elo magis. Cuma gua bang bakas doon rumingan may anak nun amban chabela ubus tek kasi rumah tinire ko andan bang amban. Amban anu miya ando. Amban oval niya sewe kule may story. Nabisan pe elo pe meges nung anak nung dinakni magputing tedo na amban kawin sa itara bang siya main. Kinakaran China kan romban chabela amban oval ko pen. Ganda sa iyo. Keruwe syurut atau akan niya pagpesep tibinin al-ihsanu qabla al-bayan. Al-ihsanu qabla al-bayan. Yene pagpahap dehel amban pagpatampal. Dehel lay arat dukwe sali. Yene subay keu sintuan dehel mungkin keu mesep inin magpahap keu dehel mungkin keu yene matampal bang ini pinatampal. Paggebisan pebulawan pengurung mo ahin bang panghantak mo rata luwene penibag niya kawali. Atiyan niya bulawan pengurung ku kau. Pepino merata umne. Giyantay mane. Pagge ka pagbonon, ka pagpatampan. Sa bisan pen pegge atau akan ban peme ini bulawan party. Atiyan niya pengurung ku kau sukul ni. Lima niya masih doon tujuh. Ini Nania bisara ilawi tabassaku dalam Facebook. Penne. Coba indanan tebi duman ketumbuanin lugung pegek kasih sualanin. Cuma kuwa ketumbuanin ulan bisa enggak niya sualanin bisa kuwa. Naluman kay kailangan coba ng gasod. Wah. Yan ingin kay mon say dia hindi mana siya ini. Hangkan al-ihsan coba paphap no yene peg. Magpapap dahil mungkin patampal may nagkarajaan. Nasibay petet to alibikian. Mangkaba-kaba sala ni hadya makalaking kuero pinuwain. Petuak keu. Ay idang kante keu. Lime kaba-kaba dan buak sala. Akante keu. Peluas no ang panlumayan. Surga pengelesahan din. Ina perbuah. Alhamdulillah. Nasabang ni keu pasik na tiara jahannam ba. Iyan na umat Islam subik minta natin. Ang kanjubay kita al-ihsan. Iyan nagay kita paatan din. Nasa pag kita bisa ni pag-igap ito sulay na payaman. Tako sambat hadis iyakan. Sa yung gati pen ni. Tapaing na hadyan pag-igap ito sulay. Napampil mi kita may began na hadis sa inin ng umat Islam. Niya hadis Rasulullah. Narati. Al-ihsan. Qabla al-bayan. Iyan ang pagpapal. Si may master, lemikian. Si may pagto, kung kita bisa ini. Ebe bil hikmah, pena Allah Ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini hanunut, ini bil hikmah. Wa mau'izatil hasana, ini mau'izah hasana. Hapin buotin. Tekisa ko si Kaam, niya aabag panik hulma jaman lay, bakas
Te ano kulis ka, balikan te bilang pes. Abahi, palabi aahin sa ili anak masjid. O benne abahi. Pero ay ni kay benne ang pamenikan hulmayan. Bakit kan lawa multad ka nang magsambahayan yan? Nanduwai sa babahin. Sa kita ano bang ini perwayahan na? Ngurus piranin, irupugan. Irupugan sa pinadda. Apsukod dati, kilala ng tao. Pagtawag sa bayang asal palabay balik boy-boy. Pwede bapak, perwain ni kayo. Oras waktu sa bahayang ni. Bangiya hak mo usaha. Hindi ito siya baka Allah Ta'ala hinsuwi ito. Perway agak-agak, nagdo siya na yan, masjid. Magtuhod, pen na toto. Hape ka. Niya meseban ako ang singit, magtawag ko. Kataglungan. Lahat ka daw, hanar mo ati. May meseban niya luhulin, may meseban niya asalin. Saka niya tawag gati kiwa. Naamba ni, pagpesip. Namagpetek kami umat Islam. Gay tetay maawayahin doon. Gay tetay ma, siya ba ba ni Panboy? Siya ba ba na ako? Siya ba ba na tagi ka ha? Pagpilibay ko. Kung na pinayin na, isang perbuin na gumulong mo iya. Pulawan mo may pilibag mo iya. Asal nga yung taymaan. Nang kanal sa kaplan mo yan. Ko jaman Rasulullahin niya tek ka adiyata bang may tu badui be badawi badu. Hindi bang ini si kite sa metulay baktul pinain adiyata taong bundok pentagalugin. Bulangan pinain. Iyan may pariyata reklamos, may magluwas sinelas, may uso, may tulay jaman lay. Iyan may booking hotel, ubos nga mga pag-diki, ruina ka dalam elevator, pihati, na may sayili. Nga mga yan, bang may diki, binuking na, hindi ka pag-dalam elevator, pihati. Buhaga, bayad na. Naman dyan, may umat Islam may asa ini, jaman Rasulullah, hindi yan. Natek ka Arabiinin, si Masjid Rasulullah, itu pagtawat arak mangi, ruasan na hadya sa nyawanin melut, si kitalibot sahabat dia rin masjid. Naukir mo may makanak, melut, tsaka ba may abahi, mangi dia rin masjid, kita tupol mo. Ini ba, sahawatin. Sino kayo may masjid rin siya, ipiyun ko. Dadalo rin masjid, makikita kayo, si dinding masjid na hadya basyuang may neput. Lai si dinding masjid mo rin. Kita tupol mo. Na ini hadis sahih ini. Nasa pinagkakala naman sa sahabat Rasulullah. Na ini bisa Rasulullah da'uhu. Tinggalan ng bipin. Allah Rasul. Tinggalan ng bipin ini. Hikmat Rasulullah. Nakan Rasulullah makiulali. Doktor be. Napiyo na apeges no. Kebrekan no bang may jeep atau akan bang may kotse binuobi yun. Siya bang mange iluman pesero ulit manamal binirekan. Kita para. Rasulullah tiheti naman. Makasaki. Makasaki. Dauhu. Tinggalan ng pinya. Duk ngedok ang pipin na gayong. Gayong. Dabohe ang ban gayong. Bang pen ko ngedok kita pi bohe. Ngedok kita pi gayong. Narakala gayong hadya binuhin. Siya ngedok. Siya maalun na behi. Koro me kite bang me tuuli lekakan kita bakas me magpatrol me diata atau akan ano bakas me meglengan tala. Lagi may tuloy gani pihap laning gana sa sakatan. Makarara kita niya ke bohe dulu unatek ka ne bohe induk sili. Bupain bohe ru pinakulun. Tumuhot ni sampai sili ca bang pinu. Urung ko kita sili aja pinungurungin gani bohe ne. Bisan ko aha. Masih. Nangendo kan pipin ne bohe dagayung. Miaan butataan pipin ne mange inin dupelen ne iyan ne an ne mange dalil mange in najis usduk dalil suci we bohe mange in najis na pineseban puas ili humunate ne duk okay ne ubus ne kemon pakaradyan pineseban Rasulullah
masjid ini, cukat pag-ibadat ta, duman cukat pemingian. Pagpagua, iyan miyaan, Arabi miyaan, iyan Badawi miyaan, ngendua ito. Pena Allahumma arhamni wa Muhammadan, wala tarham ma'ana ahadan. O pena Allah, kaya saan ko pena Muhammad, dukdana kayo masi, sadiyan man kami luwa. Weh, kaya puta, inano pena, may sinduwele. Primat belum sehingga Rasulullah. Nagay tayo te Badawi. Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. O Allah, kaya siya ako ng Muhammad. Dani kayo masih sedia man kami doang. Na inin na so ne. Maybe niya may asili makasir pi abay sa dosene peugos pangandalan na may tumuon. Na siya Rasulullah enggak. Te ano ni siya. Nasa ike mo siya ilekat din. Nasa piyo na hatat ni sala. Dembuwa sala. Tebo adat yakanin. Miyaan mula-mula din may silang basilan. Dembuwa may pakaradyan magtunik. Larak na pinahin basilan. Hindi may kalarak ni. Upama kung may Islam-ilamihan miyaan. May basilan miyaan upama. Ini pinay ano niya. Magtuwi kita niya hukum. Lagi tayo man kita panbuhay. Larak na pinain basilanin. Larak na basilanin. Magkaat na basilanin. Luman basilan mamagkaatin da. Mamagkaatin, kaya mo mag-participate rin. Nagusay. Nasya bang lamod mo siyang pay basilanin, magkaat nag-aatuan. Pagay kite, kung may niya dembuwa master paasik ha. Deren mo. Room. Notebook dan buat notebook data blackboard. Kung may blackboard siya, pote gani sulat-sulat na kuha nga do pilot notebook. Pwede si estudyantinin, pwede tekite bisi dengaluan bilay data blackboard le. Pwede may estudyantinin, notebook item. Pwede way tekite min notebook item yan tinotbookan ko mining-miningin. Ko hunnam-hunnamin. Bang puti ketelibut ng gayin tama. Na niya magpatek kakite, nga hukum sa ili. Pinpagbidaan, manusia yung Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, magduse kayo demilyon duse, may kahinang karong buwa, kahapan, insyaAllah, yung puno kayo. Pagki kita manusia, may kahinang kayo, milyon kahapan. Tekita hadjang iha, pemiwas ng motorin, pagki magdairay, kawa, kitawan, nagkahalan ng emergency hati. Siya, ano, pinanasya, gate guna. Gate guna. Magtuy hinukom mo gate guna. Gape kita wahat na hali. Iyan adat ka, naraan. Nain, tebo-bote siyang pwede magpa-esem. Iniyaan, pwede ba pinain apasilanin, killer. Killer pinan-apasilanin. Alam mo na, inay ko isa, ako apasilan. Kusa, wabang kemo, tebek, tebek, kusa, bang aral. No, may hukum to pinan-apasilanin, killer, at awakan siyamian, alak na kinagay. Dakit may nasainin siya latin. Dambuha parkala, nagtuwi kita mungkahid siyang batang iakanin. Nganggasod, siyamian. Nasa'yo kita pinakali. Al-ihsanu qabla al-bayan. Yun na pagpapap, dalawang magpapesyon. Makasama pero kay Kam, niya ba 20 minit mo? Niya petero, surut na inin, asal suwe inin, binisara, importante inin. Ito siya, tayo birui. Si katalalunan, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Lanansi. Yan suwe kayo, tagipanghati dehelu, ilmu dehelu, ketauhan no, pakaradyaanin, mengkin kayo misara, dok mengkin kayo nihinang. Mengkin kayo misara. Bang niya nilaw si Kao. Ina hukuman niya, Antuan. Petondok kayo hadjarad dali sa ili. Gaban may debi. Abang si ako. Uwe, sine kayo. Ke. Bang si ako pinag. Uwe, sine kayo. Menghalam hukuman sa inin. Pinain. Yan ay syara agama Islam. Islamin niya Quran, niya hadis, niya ijma' may sahabat o may kaulaman, niya qiyas. Nabang pinain
Parkala haram duk halal. Dakit ipitilobong. Bang kita siya buti. Kung may pinain, bang may zakat pitra, tinilew. Korban pinen may magsikijit. Bang may makanak limempu. Bang abahit dahatus. Wait, sipen hinang mo. Agama Islamin, jib penuhutan. Bukemon, pitra, injuri, pul. Naniya may asili. Ngipta siga, lebay. Te ano rahu, mitua sa mata ni akanin gano'n lebay. Miyaan te adji ni pakaradyan. Napiun ko. May kuntul motor sa ili usko, may ako gay makasabot. Piku, mulebe, pi, latag gay si Putin toket ko, latag gay si Putin aan ko. Pebelik ko, balik ko, may maglabi si Putin, may telo, bu, pag langkat kun. Sukup doon. Nabang sa ili, tarabaw kung gay ko makasabot mo ko pi, mulebe, mutete, pili, si may kuntol na. Alin kulebe. Niya karapatan yene mekanikle ngalepak aku. Bangway ko siya matupin mulebe, bugay, tasibot ko yene may pakaradyan niya. Obama may engineer, niya may engineer to. Kung may ako gamit niya bakasban, anak payag ga ko bakas mukipetengge. Buko na kupi magtao-tao. Maghinang luma sa amin, maghinang plan. Di manjari. Bisa na hati arige, kehungitan kong hinang. Bisa na hati pangehan, kehungitan kong hinang. Negan hati kekuong, kehungitan kong hinang. Mungkin jawang luma pinating di Saili. Uus. Hangkan ni payaman, bitu dalam Saudi. Wayek ka building pinospon. Si may bathali, pagpayang building may pimpu, pangkat ubus ulong nin korme batang-batang lain dikit-dikit. Kinansel rekemon building sa suku, gak makapas. Na engineer. Pagi menjadi penguli real pekerjaan. Na pagpi Islam tuan, nilaw kita jamet ta dalam Facebook, dalam 5 minit magtusimpu te kaswaan mancel. Bangsi ako sa ini. Bangsi ako sa ini. Bangsi ako sa ini. Bangsi ako sa ini. Umat Islam, agama Islam, duman magpayang bangsi ini. Kaya sa niya, Quran niya, hadis niya, ano, subay kita sa ini. Duman te daughter akal kino. Payaman bibi, sambat katuan siya, kuro lima katasubat ko si Kam. Bang akal lima pinilingan, bang niya ngantut, aahin. Kinusuan balik penyakit, wala nga may kinusuanin, buli lehat jabuhi, dapuan tutin. Way subay inimbolving tangan kimon. Saan naman akad? Nahangkan subay kita, bukutan ka bang may makas na kilete? Amban may pangadjian, amban may keulamaan. Gai, kita lay duman, amban kita. Sa megsuruy kita hadja. Pasampay tuwang ini takalete. Nasa may umat Islam, bangga ka kas takalete, bu akal-akal te hadja. Sambatan ka tuwad, diman, no way. Gated in naway sabi sa ili niya anuhin amban ini kita sebagai niya isap amban may kipong tiniyahan te may bakas tapangadji atawakan temen isap bisan message bang may niya pe may mag-live din Facebook sa inin atawakan bang may niya pe yan may magpangadji din Facebook sa inin pinamahalaya check ka pinandi sa ano mabaya sikat. Duman Islam. Duman sa ili. Duman sa ili mana nin. Bang asal baya sikat kita itu, ruk baya sikat. Yan may magano ambat siya may pasik siya may start stratluk peguwa siya may GMA7 atau kan si MSCBN atau agruk tasawe Coco Martin dari probinsyano. Yan mausu. Wala tinungguan may ka pong tinaita ko ito. Nadumain. Pegge pen Rasulullah man katama ilman uljima birijani min narin yawmal qiyamah. Bangya ne bukan ilmu kinakang bukakang amban narka jahannam tekkali silok yan. Na ilmu hindi katapukan nasa bang piyo kew nirew mo kew manukpote dukakan dumanan ilmu mahalanin bukan hindi katapukan ilmu cuma pinamahalaya.
Subay pinahin magsyenda bukod. Naman, metulay ko, kung may pinihati pagsyenda bukutin, pagay jaman, may hapon pe, kita dia rin, ngayon, pamaritari kita. Pihatos tahon kita pamaritan, may Espanyol, dari Pilipinas. Uwe hapon, sa Amerikana. Nabang niya ako metulay, may magpangadji, sinulakati, na inabahan din si Mesing buhi, magpangadji sa ili, magsyenda bukod. Pagbang niya, tek katuu, kalaban tekito may bibituhin. Bang niya, tek kabitu, kuntara tekito may bibituhin. Tek kaswarin magsyenda bukod. Pagsendahan na bukutin, may istinja aro. Iyan ko, hinang, pinangadyan ta kuwe tuwing. Nasabang kuwe ito, gani na, may masakit, subay pa kita may magsenda bukot, may kitpasik, yun mo, ina sa nabangkemon sa suko, iyan, tagi panghati, subay pagwa, ni basta panghati to. Lagi niya, doon makapagkaat, kuwan na kasuhan. Kaysa nin ata, ubo na gay magtao-tao, kay moranin, at agay tao mo na magtao-tao. Nakapagkat, agay tao, ubos gay magtao-tao. Agay tao gay magtao-tao. Bisan doon na tati na bang tinilew. Gay bisan kosem mekirepi. Gay bisan akane. Niya isab, makapagkat ng buwa, agay tao, nabuni magtao-tao. Na may umat Islam daa, al-ilmu qabla al-qawli wal-am. Indanan tebi, ina dahil peturun si Rasulullah, ikra, ngaji keo, masa keo. Ubus bang peturun, ya ayuhal muddathir kum fa'andir. Okay, wang magbungkus, donga keo mesin. Payaman, bibigam sa iyo, tartiban ayat. Tekka dahil ikra, bahu tekka, fa'andir. Pero Allah Ta'ala, falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Gay kemon pandak maksud ayatin. Gay kemon cumi pegua jihad jaman rin. Pegesiga jwatabok ini patang. Ambat niya terebbi me kauman ngaji an agama. Puas ngaji ini bahan din. Waliyunziru puas ngaji mungkin mesya. Payaman bebe may umat Islam bangsa ini tartiban ayatin. Nahangkan importante lalo mga jiin mungkin kita maisip. Alhamdulillah, pia Jumaat na kita bikama-kama magpangadji ng jiin. Basakit isab. Manjari neptek kasilahat. Masya Allah. Dumanan jalata tibuhin ulali anja. Bangoy si Abdo ngehutba data mimbali di dalam masila. Pinakamaan di Islamic Center niya, kawan-kawan pa. Masakit isang banis na indante ni hangkan chubik kitibi. Di perihingan. Okay, gini tapataha ili. Basta-bastante ni puwen nene. Ilmu mungkin. Amal, kaul wal amal. Qabla al-qawl. Nabistahon may payaman bit. Payaman beto. Ini kang kapegto ako bisan kung sakang ban ako. Bang kita mag-office gay kita tinema bang gay kita pasinete si civil service ke bang kita magtrabaho si hospital gay kita tinema bang gay kita board passer atau akan sariwari ane graduate nursing midwife medtech gay kita manjari tinema engineer bang gay kita pas inatarin board exam gay kita tinema magpulis pag sara iyan pag bisarahan banggay kita makapas sila po. Gay kita tinema magmaster, banggay kita makapas sila. Gay kita tinema mag-attorney, banggay kita makapas sila. Si yan niyaan peg way pagtaabot Islam. Halagang ban opisina, halagang ban iskulan, halagang ban building pinitengge, halagang ban yan peg pulis, halagang ban kemon napakaradyan to natabulak dunya. Okay, bisan ako bakas nagbunot upama ga ko bakas ngadji ataw akan terebahukun elo may krisis ulang si matabohe pegkilaw bali pegsengemi ikumisa kasaran agama dokang bandirihan haga na may opisin ang ban Islam haga ni pengiskulin ang ban Islam nari kitebi iyan panalian hadji okay terus din
10 minit siya. Keempat nen al-usulu qabla al-furu'. Iyan subi asal-asal dahil mangkin. Iyan si kiryawaan. Iyan pameseb den umul ng buwa tauhid. Pasaran pag aqidah umul ng buwa. Iyan pasaran pamarat saya tuju Allah. Iyan asal-asalin. Us mungkin na iyan may syarat manaran. Pag tauhid. Alhamdulillah ni subjek di tauhid putuan nur siya. Napagya bisan kayo miyaan bisan kita magsambahayan na siya kuha. Sa samantaraan gay peaan ang manitikante. Banghelin ke pilik-pilikin. Niya mati siya. Namasi po na mati elew-elew. Mga katewante. Bisan kay helin ke pilik-pilikin mas na mati elew-elew. Bisan peha pag-ibadat ten. Bang pag-asik sinalastin. Taasik te kanawanin ang bibang, tasik te bibangin ang mga lagay kita padaos. Atau pag-asik siya min matahin sa ili, labo, anak pinahin niya inin siya mo. Bang lausan ko lingan inin. Da, susunanon, we niya sa patag. Bang na ako nga sik na siya, sinusunan kung pag-ikep, pag-ungkon po na labo. Nga pasagnatan ni. Bang niya, palabi, pahang ang bandeheluan, lubang kiyo may absaber ha. Inda na nung pahang iyan, so nga lengan na tungan-tungan. Niya maluk te ispiyane. Dumama na nila, di malas kayo. Bang ini isang na kumimpian, elo naglunsol ko agin, kawa-kawa, bang ko dili mo sila. Hapsabela, hapsumisi ko. Mimpi kung magkadugpak pahang. Naman sinadya mong patek ka. Init ito po. Mga may sige-sige pa kita may sa inin iitikat. Nainit rin siya. Tiyaro kap ning ko ako itutong yung tepitop siya di balik. Agad-agad. Garod may niya. Naraami iitikat. Hamtan ni subay pa isip tayo na pasalang pagtawid. Hindi pag-akita. May magtapit bulanin bukputean. Nabang magtapit bulanin bukputean upang niya may itikante sa ili. Miyaan. Siya ang banante. Pag-ati dahil pagigiti na imamal no kemon in samantaraan kope. Iyan pagtawhid din. Tuan. Giti na imamang samantaraan pagtawhid. Nagukutay pang tagisawag. Kung may kuhew. Apakah tersubat kami na rin. May kinherin bang siyang musik pagpalay. Nai sabab pagi miyaan dumani pataluk teruman petoket tewe miyaan meng bangherin kuhewin tomo pare ja inda ni pengindanan aja korri me pattaan me pattaan si singladu pinan antag ini pattaan coba kita me polomboy nasi herin ne kuhewin pagi meng kinheri bang musim pagpali na coba ni kita pagpali metukuli pai na inday ko itu ganin na tanto herin kuhew me yata ba may pitutan si pusyungin gana na takto hearing ko ito kanilitas na al-usul sumay dahil tawhid mungkin yan may pakaradyang pag-agama na may ano tayo lagi may magpayam-payam sabihin pina-accepten dahil yan si may atin kape ko ito may magpayam-payam bang kaya siyang may petulak kap siya naman magpapayam dahil bang sa hindi may enunin bang siya payaman mo bosa mo bang niya sini ha palingan mo payaman mo tayo mo to bangga plat ha palingan mo sabi siya po ha si payaman manggana sino talabo kayo dilabo to ikaw magpapay sa ili subi ang banante may pagkalay pinain may ilmu kamaasan na may umatis lang metito atele gana susunan si siya pigi ka peni aguro mag-akam pure insyaallah dalam surga siya kemon bang bisan siya itikat din nasa may makasalain bang na ni kuya ito may motor na plamitan buna ni may jeep na plamitan may glengan pa kita bang dinuwa na ta jeep okay na dahil mo nakamta ko magdairay naduman siya ili subi kita pindah ni kemon kahalan ko itu bang zaman ni pegi kulang pe guru ko itu ni manamal mahalay ke sebenarnya subi kagan
May itikad pagtawhid mo lang. Okay ni. Tedo na point 3. Last fight inshallah ta'ala. Inshallah inshallah ko rubingin last ni pag ano tabi pagkaswa tabi antara ko pa indok ka pag ko kita me tepole timprano inshallah pag at-tarbiyatu qabla at-ta'riyah suway ni magtarbiya qabla at-ta'riyah duman nagpaiya nagpaisip duman nagpaiya na ko na may dalang Facebook mga pinasiban pinos aahin sa ingin na may inin sa ingin na may lagi sa ili suwe pegto duman ni pegpeya na peluha ini insyaallah taala tamanin ipitrahu mian maid na kusika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.